Hi namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhleta ekhaya la Mapele the boss loyi nga ta hi kha hi n'wi linkana Manyangatsi the commissar. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 30 June as you can see ni fike ni nghena ka account ya Mapele the boss loko ni fanele scroll ni fanele kuma ku ku fike ku tsariwa a post here before ni hlaya ni vone hi screenshot lexi ni vona ku hayi swi fambisa na Manyangatsi obviously because hi fike hi vona a screenshot a certain interview a nga hi endla na Manyangatsi khale. Okay, yeah, so fika hi vona fika tsala la so hi to ndla summary once i fika tsala ku tshikani ku ni rhumela ti-inbox na ti-callback mi kombela ku unblockiwa so of course Mapele munhu loyi a bloketela ku vanhu strong hambi mina ni blokiwile koko ma ni menemene na ti-account to tala and then of course a kombisa ku wo wona vanhu loko va tsala swa vona of course ku hayi loko ku ri va nga ni ti kahle swo boha va block and stuff like that. Yeah, and then of course hi tlula hi ka this line la nga fatsela ku page leri a hi ra ti-hooligan na madomi ya ti-zero IQ vanhu vo tsoniwa byongo a ku EG Manyangatsi la a hi tela ngopfu yona muvhelovhelo point leswin'wana a hi nga ta endla video a ko swona ntsena or anyone associated na yena a nga ni vitana na vanghana va yena ka YouTube ya vona of course va ku va lava ku ni panelnela of course ku panela ni loko mi kuma ku na panel ki question was the wrong so purpose ya panel of course ku va yi ku reduce yi yisa hansi because the question ta kona ta kha tika swinene. Yeah, loko va swi vona ku ingaku ti vondziwini ka the boss of course kombisa ku hayi i tlharihini and stuff like that plus va yiveriwa na hi xitshungo so video leyi swi va ku Manyangatsi a ri ku yiveriweni ta ka yona in a little bit with their lack of reasoning capacity va pfala comment section a bunch of losers. Okay, so a hi ka this video ya Manyangatsi. Yeah, so kuna interview as you can see ashona ku na Mapele xikarhi and then on the side ku na fana the pep loyi a nga tsala inani i xitori xa Land of Blood lexo sungula of course yena a tsala na Manyangatsi kwala so loko hi cheka la swona ku ti-comments ku hava leswi ti-comments ti pfariwini so hi leswi Mapele a vulaka swona la a nga ku hlamuseni ku xitshungu la ka ti-comment section a swi ri ku hlaseni ka Manyangatsi ku ze ti-comment ti pfariwini la because swa ku vanhu lava a va yima na Mapele so swa ku na yena na Mapele na yena a ri ku hlaseleni kwala hi leswi a vulaka swona so swi kombela ku mhaka leyi ya hanguva i khala leswi na swi tiva ku a ro sungula a vulavula hi swona video leyi ya ri ya 2020 na sweswi swa n'wi vava a swo va xikarhatini Manyangatsi so la mhaka ku yi fika kona so Manyangatsi of course i respondini loko hi ka account ya Manyangatsi hi fika kuma ku hana i fika a respond i fika a hlamusela ku Mapele is working hard to get my attention. Obviously that post was directed to Manyangatsi ku ze a referencewini it's very very clear ivi loko ni yi hlamula ni ta tlhela ni tshembisiwa ku kidnapiwa ku mo ni ti miyelela of course or mo ni miyela and stuff like that. Yeah, so last time of course Manyangatsi a tshembisiwe ku la ku kidnapiwa and stuff like that which I don't think it's a fair thing. Loko ri a ni ri Mapele ya nga yi susa loko i susa i fike i yimela timhaka ta wena which means Mapele a fika xi endla loko ri i sungule Manyangatsi hi post loko Manyangatsi fika a endla video na yena Mapele fika a vuye video ku nga vi ku na dictatorship loko ri i sungula munhu i fika i yimela timhaka ta wena leswi fike swi ndlisiwa swona sweswo other than that swo ku i fika miye leswi mhaka leyi nga vuya herisa swona i fanele the twins leswi mina ni nga yi naretisa swona ku if hi mpela vona va swi tiva ku loko ku ri va tlheriseriwa ka beef va ta va pfulana ni case maphoriseni a va miyeli kunene va nga ha ngheni ka beef so swi fanele ka Mapele loko ku ri ye wa swi tiva ku loko se yena a tlheriseriwa beef hi xiyimo xa le henhla i la ku kidnapa munhu depending ku i munhu wa xinjhani hikuva a n'wi langutisini swi loko a huma ku hina hayi mina ku la ntiyiso everyone is aware ku Mapele a swi vona ku i loko n'wi ignore Jeepy Khatapila ya aware risimu ri humile you know the song mara a wu vuli nchumu hi swona and luwa hi yena hi nga ta vula ku hi yena type ya yena va ringana ku no ringana so ma swona yi va yi nga ri fair so Mapele loko a sungula munhu i fika meka sure ku na wa yimela loko yimela njhani come back and make a video hi sweswo a ni yena i ri tirhisa logic loko ri mpela tirhisa logic come back and make a video hi sweswo loko munhu endle video against wena na u endla video ti responda that way hi swi nga fair hi swi nga fair sweswo it makes sense loko ri amukeza ndo sika banta kombela mi klika subscribe agora uphuzi we Yaphuza gwala nokanga phuzile fresh. a refresh ka uphuzi se aloku Lokuvani kana fresh kunoteka nchukumeta.